Shubor nakaslem jong unongsan hima. Coming one amban ubadairu UMLA Karaliang Constituency bat Menteri ka Sorkar Jala bapet ya katanat water resources ulakit bok ya ka Flimskap bakan nong ka ba itanat habakan sepen ino habiju cinema Shillong nadu ka at punyo tarik nailur ahja at pesau lakit bok ru daki ofisar Sorkar ka senjuk dor bash nong Shangpung usi langbang dolai ilaka Shangpung ki rangba Shangpung pelun ki seng bhalang kum ka FKJP bat KSU kapor ban pen i ya ka Flim ka long khatwish teng menstap Shi beje steng no paisngi san beje jan miet bat hanyo beje jan miet nakaliang jungi kum ka snong kat bat negi rang ba snong idon lang bat ki ofsa jong ka sarkar idon lang mat minta ka sni nakaliang jungi so sorong ba nakaliang ka jong pi ki kamtam yo ma jimi bre prasnong jongi uba idon menta bat kene ka film yo pi the brother of Skap mo Skap the brother of Skap. Jangan kerpat dia ki perlok nang sonong jong karilum kasi jantia jong kamtam mungkin ai ke jingkersan ka bapura ya gini ki hon samla jong ka than ki jong sini kenang bakin kiu kin kam kiu bah gini ke company di film dan galiang jang don e banong market boket ruang epi kinong yesim menta gini ke film at kumjo ru ya director jong gini ke film market boket ruang Neskam magani film jopi kan ya kan long simenta kum kalak di okam jam jopi tang kata ku boleh sibon ton kongai ng penpau ya ga yes ngungu ya boleh tragendrat ambut nang tamo boleh lam ingi bin la ban don kumne hagani ke jeka hagani bani kendu yupi kum kita ki khon samla bedon ke museum iga ban train ta kum gani ke kam ak film kepenisi benta hagi nunog kam hagi film kumi tinggi semua aku beli terpangru igi para wahet senong ki bekat belak banjadon benta gani ka jaka habgini ai kita gajing tentu kan pam bat kamtam gajing ai mesiem gajongi yepi kum kita kinong senong nene kum Tipara, dijongi kebesim beta ha gene kekam bani ak i gene ke film kebegerteng keskap. Tengi berpaur ke ngau komen ke bekrau nambeta jongu majimi bengiti belang bero belong we hidup budang rit ulong kena ubah sautenat ban biria ban ya keren kai rai hadu meta ulurang ba ulo kloy ban isi meta kumene kikam banang ban penroy, ban penyar, ban ai mesim ru igiwe kon samla. Bakin isim beta ram gina banang ya bat kolong galat jong kejing perku iki hakikam hagayo bekot ke jongki. Pagna la ban ai ru kunuksai igiwe yang la ban buat dengan gelenti ke boma jimi ne kesnong jongi uba leyelam lenti kumne kumbolong pan increments kam nagaliang jonga ai kublai nagadobas nong jonga sampung mission nga ai hakerteng jong dobas norung ai kublai ban kidbok teruyang ipi ibisimta ha kene kuflim wa pensepen mi ha kene kisi bandangwan ta kublai sibon plejata kuptai ni skam oblai ni lam tipi ko na yarap ipi la ban na ya seprang ha kene kakam kublai sibon to ling jonga bat go longgong orang bak senong juga sampung klip shot ngaru kumbalakan khmat jonga swa jonga orang bak senong sampung mission ngaru kitbor terwing jeng ke film jong pi mon sawan pin mi ngar bentu perlok perjor jong rilum jantia bat kunjur khasi ban strok tilang ban kentiu jeng ni ka film jong pi ke ban sawan ke ba ketingga Skap brodar mo kerana scam ru bak kan ai ke tiga deng tiga mon ban support yang di film jong pi kerana scam ru ai bagian gajing jalan ti jong pi amne skmat ru kanda pinanang su ban pemik segwe ru gi film gi ki ban pen snautenat gi baga masuk ai sa tangring harus kwa kat ku jepet jonga ngal ibun ki film ngasup lembaga amde utaba interest
film mo tong ting spek time tu po itu i shubun ki film chu shupang daga lof no i nga kuntu fi mo pumi gumni film i gini ga katung jinglong state jungim ta kene weu kunja jindi uba penjat ijek meriu jungi ta de udrok ngas kuntu fi mo kum gi director mo ba pumi ni film kum gini kum nu wat kilat nanti kum hene gedua ban sutu ikun samla jungi kin let no man ngop honu jindi ukun jauh jindi uba matam uba penjat ijek beriji kamu ki ong drok dengan dia juga kin bok gerbeng fi ber ai begini film fi pin yat sprang pin nang pinamang syuk pemi dang bun teli syuk film. Jadi dengan dia kita menit boleh sebut.